Dobar dan, dobrodošli u novi podcast. S nama je danas Ivana Brekolo koja radi na institutu Ruđer Bošković. Diplomirala je na PMF-u u Zagrebu, doktorirala u Sjevernoj Americi, dijelom na sveučilištu Georgetownu, a dijelom na McGillu, gdje se bavila proučavanjem poroznih materijala i njihove priprave pomoću mehanokemijskih metoda. Vidjet ćemo danas za većinu stvari što je to. Ono što je važno da nakon doktorata vratila se natrag i zaposlila se u laboratoriju za primijenjenu i održivu kemiju na institutu Ruđer Bošković, gdje je nastavila svoj rad u razvoju novih metoda u mehanokemiji poroznih materijala. Primarno metalorganskih mreža, što je tema današnjeg razgovora. Ivana je i poznata po tome što je pisala tekst Trojica znanstvenika, jedan revolucionarni koncept i Nobelova nagrada, koji je objavljen na te portalu i našoj knjizi Nobel u Zagrebu. Ivana, dobrodošla u podcast. Hvala na pozivu. Kako ti se čini ova tema metaloorganske mreže? Pa mislim, ja sam, moram priznat, malo pristrana, ali meni je to jedna od najdražih tema uopće u modernoj kemiji danas. Što zbog same ideje, što zbog potencijalne primjene i stvarne primjene, što zbog nekakve elegancije u svemu tome, baš jako je lijepo, jako mi je prirasla srcu. Pa lijepo je čuti ljude koji zapravo vole to što rade, rekao bih, to mi nekako izgleda kao najveća prednost danas. Pa imamo krenuti nekako jednostavnije da uopće vidimo što su to porozni materijali, čemu služe, kako se rade, pa ćemo doći nekako do teme ovogodišnje Nobelove nagrade za kemiju. Pa što su to porozni materijali? Ja uvijek volim reći da su porozni materijali zapravo molekulske spužve. Znači, ako zamislite vašu klasičnu spužicu za pranje suđa, to je nekakav komad nečega koji unutra ima jako puno šupljina, jako puno rupa. I te šupljine zapravo nama imaju neku svrhu. One upijaju vodu, one upijaju sapun, pomažu nam da čistimo. Isto tako postoje materijali koji na svojoj molekulskoj razini, znači ne govorimo o milimetrima, ne govorimo o mikrometrima, govorimo o nanometrima i angstremima, na toj nekoj vrlo sitnoj razini imaju ugrađene male praznine i šupljine u prostoru. I sad u njihovoj strukturi zbog tih šupljina možemo skladištiti neke stvari, možemo ih koristiti kao molekulska sita, možemo ih koristiti za transport, imaju puno mogućih primjena upravo zbog tih praznina u svojoj strukturi. O tome kako se rade, sad, to je vrlo kompleksno pitanje. U pravilu smo ih često nalazili u prirodi. Ljudi to možda ne znaju, ali imamo jako puno minerala koji su porozni materijali. Najčešće spadaju u klasu takozvanih zeolita. I mnogi ljudi koji možda slušaju ili gledaju ovaj podcast su ih koristili u svakodnevnom životu, jer ako ste ikad koristili čvrsti prašak za pranje rublja, koristili ste zeolite. Ono što se dešava je da ti zeoliti u svojoj strukturi imaju savršene male šupljine koje taman mogu upiti ione magnezija i kalcija. Za one koji ne znaju, to su oni ioni koji našu vodu čine tvrdom. I ako ste ikad vidjeli onaj sluzavi, odvratni trag koji sapun napravi od naše vode jer je jako tvrda, to je upravo zbog tih iona kalcija i magnezija. I sad, ako vaš prašak za pranje rublja sadrži zeolit, on može u sebe zarobiti te ione kalcija i magnezija i vi odjednom puno bolje čistite, puno bolje vam se pere roba jer voda više nije toliko tvrda. Tako da to su materijali koji su doslovno u svakodnevnoj primjeni, svi smo ih koristili, ali zna i biti jako teško napraviti i pogotovo i zna biti jako teško ciljano pripraviti da dobijete upravo one koje želite. To ćemo danas vidjeti zapravo kako uopće doći ciljano do toga što želiš, a ne naravno slučajno. Ovo što spomenula da imaju te rupe, ali naravno te rupe su isto tako na nanoskali. Znači da bi u njih nešto spremili, to isto mora biti nešto sitno, rekao. Tako je. I to je zapravo najbolja stvar kod njih. Zato što su na nanoskali, onda su na istoj skali kao i molekule. I onda ih možete prilagoditi, ako naučite kako ih pripraviti, o čemu ćemo pričati, tako da su stvarno, rekli bi, krojeni po veličini one molekule koje želite zarobiti ili one molekule koje želite propustiti. Zato što su na jednakoj veličinskoj skali, baš zato imaju tu svoju primjenu. Znači zapravo možemo ih koristiti kao filtar za molekule u nekom smislu. Da. I to i radimo. Ako ste koristili ikad, Brita filtere za vodu, one unutra sadrže aktivni ugljen, koji isto tako ima pore u sebi veličine tipa do 5 nanometara, što je sasvim dovoljno veliko da prođe kroz njih molekula vode, ali je dovoljno malo da ne može proći recimo nekakva bakterija, virus, teški metal. I onda, ako vi vašu vodu provedete kroz taj filter, zadrži sve ono što ne želimo unutra, vodu propušta van i sve super. Sad na ovoj banalnoj razini, koliko mora biti debel taj filter, koliko mora biti debel sloj da bi se zapravo stvarno to počistilo? Jel nije to baš ni tako savršeno, ni složeno, ni... Pa ne mora čak biti toliko debel, ovisno o tome koliko vode želite profiltrirati. Mislim, mi te filtere mijenjamo zato što su oni zasite. Debljina nam samo određuje koliko dugo će nam trebati da ga moramo mijenjati.
Jer šta se desi? Kako vi to propuštate, vi polako začepljujete sve više tih rupa, jer se sve više ovih velikih stvari nakuplja u njih, voda sve slabije prolazi i u nekom trenu jednostavno više filter ne funkcionira i onda zato ga morate mijenjati. Tako znači, zapravo mi smo ga napunili u nekom smislu, kao što si rekla, i to je zanimljivo. I onda smo izgubili one šupljine koje nam daju svrhu i onda više nema svrhe. Znači filtar je zapravo izvukao van, primio to u sebe, na isti način kao što je spužva primila vodu, sad govorim dosta primitivno, i ovo je prošlo van. Princip je isti. Sad sve su ostalo nijanse, ali zato i pričamo sad vremena o nijansama, tako da po čemu je to zapravo različito od nekih drugih mješavina materijala koje bi mogli koristiti za iste svrhe, ne znam, različitih heterogenih materijala, ne znam, slično. Jel? Stvar je u tome što ne možemo razne mješavine koristiti za iste svrhe, jer po svojoj definiciji te mješavine će imati pore različitih veličina, različitih svojstava, različitih oblika. A ako vi baš želite nešto što ciljano, recimo hvata točno jednu vrstu molekule ili točno jedan onečišćivač, onda vi morate imati nešto što je potpuno uniformno, što je u svojoj molekulskoj strukturi posvuda, po cijeloj svojoj strukturi jednako i prilagođeno onome što želite. I onda, ako imate jedan jedinstven materijal koji ima takva svojstva, to je puno efektivnije, puno efikasnije, pogotovo ako ga možete prilagoditi, tako da ga prilagodite svakoj pojedinoj svrsi, onda je to puno bolje jednostavno. Znači zapravo dobijem nešto što je prostorno, periodično na neki način i to je upravo to što želimo postići. Tako je. To je, ta periodičnost osigurava jednoličnost tih pora, da smo sigurni da stvarno odgovaraju one molekule koje želimo možda zarobiti ili one koje želimo propustiti. Ona nam pomaže u metodama analize, ona nam pomaže da imamo materijal koji je homogeniji, lakše ga možemo nekako procesirati, lakše možemo raditi. Ta periodičnost je zapravo užasno bitna. Ali ju je jako teško postići. To sam siguran. Mislim, mora se sve poklopiti da bi to ispalo tako. Mislim, doćemo poslije do toga kako zapravo topologija određuje svojstva, kako geometrija, što uopće to znači periodičnost. Naravno, ja cijelo vrijeme razmišljam o nekoj skali koja je iznad toga, vjerojatno mikrometrima i nanometrima i kad govorimo zapravo o tome razmišljam, a ono čemu zapravo govoriš je 1000 puta. Da, nama se zna desiti da su naše čestice koje unutra imaju te šupljine i prazne prostore veličine tipa 100 nanometara ili manje. Znači, unutar toga imamo još puno manje šupljine i prostore. Da, skala je potpuno drugačija od onoga što smo navikli. Što smo navikli zapravo gledati. Mislim, ta ideja da pričamo o molekulama i da zarobljavamo molekulu, a ne... I doslovno individualnu molekulu, tako je. Koja je razlika u to odnosu na neke nanomaterijale, ugljikove nanočestice? Mislim, tamo isto postoje nekakve šupljine, ako se ne varam, ili kako je to uopće posloženo? Da vidimo uopće šta to nije, jel? Da. Stvar je u tome da kada imate, evo recimo primjer tih ugljikovih nanocijevčica. Vi u nanocijevčici imate nekakav tunel, ajmo reći, koji ima vrlo specifičnu i vrlo određeni promjer, određenu veličinu i teoretski bi se mogao koristiti u ovakve svrhe. Ali stvar je u tome, kad vi imate tu nanocijevčicu i kad vi imate nekakav bulk materijal, znači veću količinu toga, ono što vi imate je vi imate hrpu tih nanočestica koje se onda slažu kao da bacite one igre, one kineski štapići što su bili u svim smjerovima. I sad recimo ako vi to hoćete nagurati u nekakav filter, šta će vašu molekulu spriječiti da jednostavno prođe oko nanocijevčice ugljika umjesto kroz nju? Apsolutno ništa, jel tako? Ovdje imate materijal koji je cijelom svojom strukturom u 3D-u, u prostoru, svugdje jednak i nema tih šupljina između. Odnosno, možete ga dovoljno gusto spakirati da ne bude tih šupljina i onda nemate tih problema. A ne bi mogli ugljikove nanocijevčice spakirati ko olovke u kutiju zapravo, da su sve porihtane u istom smjeru ili... Vrlo teško. Ne, pitamo. Mislim, imaju neke cool stvari koje se mogu raditi ako stavite nešto na površinu nanočestice tako da ona bude, ne znam, ili magnetična pa se slaže sa magnetskim poljem ili nešto u tom stilu. Možete se igrati način. Tako da je orijentirate, ali to je u pravilu onda dosta skupo, dugotrajno i ko zna šta ćete dobiti. A neki polimeri, neki nanomaterijali, o čemu se danas govori, koja razlika su na to? Polimeri su zapravo jako fora, jer znači ovi moji porozni materijali o kojima ja pričam, zapravo i dobivamo 3D slaganjem nekakvih molekula u prostoru. Polimeri su isto dobiveni 3D povezivanjem nekakvih molekula u prostoru. Razlika je upravo u onoj periodičnosti koju smo govorili ranije. Znači, na polimere u pravilu možemo gledati kao na špagete.
recimo skuhate ih u loncu, oni će biti svi izmiješani i pomiješani. I opet dolazite onaj isti problem, nije uniformno. Znači, nemate jedinstvenu, lijepo definiranu šupljinu, nego ovdje vam je šupljina možda ovolika, ovdje vam je šupljina 10 puta manja. Ne možete to jako lijepo kontrolirati. Sa malom iznimkom takozvanih PIM-ova ili polimera intrinzične mikroporoznosti, koji imaju vrlo posebnu dizajniranu strukturu u kojoj možete donekle kontrolirati kakve će biti te šupljine, kako će se oni slagati, ali to je vrlo rekli bi niš područje, nema puno takvih primjera. I sad dolazimo na taj ključni dio zapravo metaloorganskih mreža, da vidimo što je to, kako to nastaje, kako se to kombinira, kojim procesima, dakle, svim ostalim. Metalorganske mreže, ime govori sve. Znači, to su materijali sastavljeni od metala ili često metalnih klastera, odnosno nekakvih malih nakupina metala i nekakve organske komponente. Ta organska komponenta služi, ajmo reći, kao ljepilo između različitih atoma ili tih nakupina metala i povezuje ih na vrlo specifične načine. Zapravo odabir tog povezivača, te organske molekule i tog metala ili klastera metala vam određuje kako će se one u 3D prostoru međusobno povezivati i kakve će šupljine ograničavati. Jer šta se desi? To vam je isto kao kad gradite zgradu. Vi stavljate potporne zidove, stavljate plafone, stavljate pregrade i tako dalje i tako polako sa nekakvim povezivanjem u 3D prostoru stvarate nekakve prazne prostore, sobe, stanove, koje onda koristite za neke namjene. Isto tako kada nam se povezuju ovi metali i linkeri u prostoru, oni stvaraju te prazne prostore, šupljine, koje su u pravilu vrlo lijepo i specifično definirane. Koji su to neki metali, koji su to neki organski spojevi, kada se zapravo koristi? To je cijeli svemir. Može biti doslovno svašta. Znači, ja sam osobno radila i sa cinkom, i sa kobaltom, i sa cirkonijem, i sa niklom. Stvarno, skoro pa sve čega se možete sjetiti. I normalno, nećete koristiti ove neke radioaktivne, jer čisto će vam se raspast prije nego što dobijete nešto korisno, ali hrpu toga. A organskih povezivača postoje, kažemo, library, znači doslovno knjižnice takvih materijala koje onda možete prilagođavati i uvijek možete sintetizirati nove. Sad kad kažemo, uzmemo nekakve dvije stvari, krenemo povezivati, dobivat ćemo neku prostornu strukturu, to mi uvijek vuče na i nešto što bi zvao geometrija, dakle geometrija prostora, sama se rekla zgrada, znači unutra moram imati nekakve određene, neki dizajn koji sam napravio kako će izgledati kuhinja, kako će izgledati soba, ali imam i neku topološku priču, a to je kud se ide iz kuhinja, kud se ide iz sobe, znači moram nekako povezati te dvije stvari. Šta je ovdje važnije zapravo u kreiranju mofova? Nema, to je trik pitanje, nema važnijeg. Važni su jedan i drugi i to jako su važni jedan i drugi. I ne samo da su jako važni jedan i drugi, nego su jako povezani. Znači, jako često vam geometrija ograničava topologiju. Znači, ovisno o tome kako vi dizajnirate povezivač. Jel vi imate neki štapić, ili imate trokut, ili imate šesterokut, o tome vam može ovisiti uopće kako se oni mogu povezivati u prostoru i to će vam ograničavati mogući izbor topologija. Postoje neki materijali gdje možete, recimo, štapići naravno su versatile, najsvestraniji, jer samo je štapić, možete ga povezati na puno različitih načina, tako je, ali ako imate nešto što je kockice međusobno, pogotovo ako imaju vrlo specifične smjerove u kojima se mogu povezivati, ne možete povezati na baš beskonačan način. Tetraedri, isto tako. Ako imate tetraedre i povezujete ih međusobno, vi ćete skoro pa uvijek dobiti strukturu koja je vrlo slična strukturi dijamanta, recimo. Jer to je dijamant, tetraederski orijentirani atomi ugljika koji su međusobno povezani u prostoru. Tako da odabirom geometrije često kontrolirate topologiju, ali ne uvijek. I tu ima često slučajeva onoga što mi zovemo polimorfizam. Znači kada imate iste građevne materijale, ali se topološki povezuju na različite načine i onda imaju različite svojstva. Znači zapravo veze su drugačije između njih. Veze između njih su identične, ali motivi koje rade u prostoru su različiti. Znači vi možete imati štapiće koji se međusobno povežu u kvadrat, možete imati štapiće koji se povežu u šesterokut, osmerokut. I dalje su povezani. I dalje su povezani kao štapići na više manje isti način, ali ono što tvore u 3D, u prostoru, može biti vrlo drugačije.
Mislim, dobro, to ima smisla i u životu. Znači, ako izlazim iz kuhinje u hodnik i dalje ne znači da je hodnik isti i kuhinja ista, zapravo mogu odgovarati potpuno drugačije geometrije. Tako je. Koliko je problem to što zapravo istom povezanosti može odgovarati različiti oblici u nekom smislu? Koliko je to problem? Mi kažemo da je to velika prilika za nas. Okay, da, velika, realno može biti jako veliki problem. I jako često što vam se desi je da jednostavno dobijete smjese. Znači, vi imate vaše polazne građevne materijale, vi ih pomiješate na neki način, najčešće se to radi nekakvoj otopini, pa vi to kuhate neko vrijeme i dobijete, 3, 4, 5 različitih materijala unutra. Ali onda se možete igrati. Možete reći, evo ja ću ovdje ubaciti nekog gosta koji recimo baš jako voli biti uključen u nekakav šesterokut. I onda vi natjerate, u navodnike, vaše građevne materijale da umjesto da se povezuju kako god oni hoće, da rade šesterokute. Tako da imate različite metode kojima se može to zaobići, ali zna biti problem. Ali s druge strane, ako malo pogledate na flip the story, vi možete iz istih građevnih materijala napraviti puno različitih stvari, ako načete to kontrolirati. To vam pruža jako puno mogućih prilika za potencijalne primjene. Kad kažeš gosta, znači ubacimo neki novi spoj unutra? Da. Neku molekulu, recimo. Tako je, koja će htjeti zapravo zauzeti mjesto u toj šupljini, to izgraditi ovo oko sebe. Tako je. Kako je poslije izvadimo van? Nekad je izvadimo, nekad je ne izvadimo. Ono što sam ja sad govorim naravno sve uniformno, stvari mogu biti uniformne na više načina. Vrlo često što se dešava, imate manje šupljine i veće šupljine u strukturi. I zna se desiti da u ove manje šupljine zarobite gosta, ali veća šupljina je potpuno slobodna i kroz nju se može svašta kretati. I onda ovaj gost u manjoj šupljini stabilizira lijepo strukturu, tako da se ne sruši sve kao kula od karata kad je pokušate napraviti, a veća šupljina vam ostaje slobodna za primjenu. Ako su sve šupljine jednake, može se desiti da vi jednostavno primijenite vakuum i izvučete molekulu gosta i struktura ostane ista. Znači ima različitih pristupa, ovisno o tome šta točno napravite i kako točno dizajnirate stvar. Ok, znači ponekad nam je to zapravo stabilizator da bi stvar postala, da bi uopće mogli napraviti, a ponekad želimo i da ostane unutra, samo želimo materijal s nekim svojstvima. Okay. Ja sam imala jedan specifičan primjer, recimo tijekom doktorata, da sam radila materijal koji, ako se ne upotrijebi, točno taj jedan vrlo specifični gost, koji izgleda ovako nekako kao nekakav kalež, ajmo reći, vi ne možete napraviti materijal, odnosno čak i ako ga napravite, on se sruši. Ne možete ništa s njim. A ovaj moj stoji pod svakakvim uvjetima stabilan do 300 stupnjeva Celzijusovih, možete ubacivati stvari unutra. Znači, u tom slučaju mi smo stvarno htjeli da taj gost ostane unutra jer nam pomaže i stabilizira strukturu i daje nam nešto što inače ne možemo dobiti. A što znači sruši? Jednostavno se raspadne? Ne. Čak se ne raspadne, nego se prebaci u neku gustu topologiju koja nema šupljine. Jer to je isto tako uvijek mogućnost. Uvijek je mogućnost da se to sve složi tako da je jednostavno gusto pakirano i da nema nikakvih praznih prostora. Zapravo pronašao je sebi neku stabilnu konfiguraciju, nju se posložio i to. I to je generalni izazov priprave poroznih materijala, a to je da nekako po definiciji najstabilnija struktura nije porozna. Znači, mi se igramo sa nekakvom kinetikom, sa nekakvom stabilizacijom nestabilnih materijala i tako dalje. I tu ima dosta izazova, ali i dosta mogućnosti. Da. Zašto je ovo o čem pričamo kemija, a ne fizika? Pa to i kemija i fizika. Ja uvijek kažem, pretty much jedina razlika između kemije i fizike, principi su isti. Jedino je što mi radimo neke nove stvari, a fizičari ne rade. Oni rade samo stare stvari. Oni uzimaju stvari koje mi napravimo i onda ih proučavaju, otkrivaju njihova svojstva, daju nam neku teoretsku pozadinu svega toga da možemo poboljšati naše sinteze. Mi zapravo jako volimo naše kolege fizičare. Ruđer je super po tome što smo multidisciplinarni institut, tako da mi recimo i u našem zavodu imamo i fizičare i kemičare, pa ne znam, mi napravimo neki magnetski MOF, odnosno metalorgansku mrežu, zovemo ih MOF-ovi, a onda naši fizičari to proučavaju, gledaju magnetska svojstva, jel se može koristiti, ne znam, za qubite i tako dalje. Znači, zapravo daju nam neki teorijski okvir unutar kojeg se vi... Koliko nam to pomaže zapravo? Govorimo čisto u praksi, znači krenemo sintetizirati nešto, da li stvarno su ljudi ograničeni nekim teorijama, znaju o čem se to radi, ili imaju to u praksi i rade jednostavno, ne razmišljaju? Ja bih rekla da ima miks jednoga i drugoga. Neke stvari se mogu vrlo dobro teorijski predvidjeti i kontrolirati. I tu, recimo, topologija ima užasno veliku ulogu u tome. Znači, ja znam da ako imam
evo, bez veze ću lupit, tako vrlo slavni MOF5 materijal. Mi znamo da ako imamo jedan klaster i ako imamo nekakav štapić, da će se oni povezati u nekakvu kubičnu strukturu. I sad ja mogu reći, ok, meni je taj štapić jedna mala molekula. Ja mogu napraviti štapić koji su 2 te molekule povezane skupa na točno određeni način. Mogu napraviti štapić koji je 7 molekula povezani. Znači ja tu stvarno nekakvom kemijskom intuicijom i logikom i nekim pravilima struke mogu kontrolirati šta ću dobiti na kraju. A nekad je metoda pokušaja i pogreške i gledate šta nalazite i uvijek pokušavamo teorijski to predvidjeti, ali zna biti jako teško. Ma da, pitam to zbog toga što zapravo i na elektrotehnici je slična stvar. Nije da ljudi zapravo na ozbiljnoj razini moraju baratati elektrodinamikom da bi mogli neke stvari proizvoditi. Mislim, jednostavno je tako, to je realno. Naravno, postoje dijeli elektrotehnike u kojima je to iznimno važno, postoje dijeli u kojima je to nešto manje važno. Mislim, čisto zato pitam koliko je, na primjer, važno nekome znati kvantnu mehaniku da bi mogao razumjeti materijale na toj razini, to jest i molekule na toj razini njihovo ponašanja da bi mogao razumjeti što se ovdje događa. Ja bih rekla da je potrebno možda ne razumjeti sve iz te kvantne mehanike, ali znati posljedice kvantne mehanike da bi mogli prilagođavati materijale. Znači ja moram znati šta neki materijal čini vodičem. Uh-huh. Kako? Ako ja hoću napraviti vodljivi MOF, ja ne mogu staviti, ne znam, čisti ugljik povezan sa bezveze cinkom. Ne, koristit ću možda alkalijske metale, koristit ću nekakav povezivač koji ima elektronsku delokalizaciju, znam da to može imati ili nekakvu protonsku vodljivost. Znači, moram imati teoriju konstantno negdje u pozadini da bi znala uopće kako ograničiti sve te beskonačne mogućnosti koje realno imamo da bi ciljala neku primjenu. Da, ako se krene zapravo bez ograničenja, nema kraja, naravno, da, razumijem. Ako je razlika između ovoga o čemu govorimo je nekakvog čistog inženjerstva, jel? Dakle, inženjerstvo je nešto što proizvodi na temelju nekakvih teorija, ali i na nekakvih iskustvima nekakve nove stvari. Da se pozicioniramo, ono nije fizika, a koristi fizikalne principe, a možda nije čisti material science, što ne znam što u to točno spada, ali negdje je između ili kako bi se... To sve ovisi na što se fokusirate. Ja bih rekla da to može biti čisti material science. Ako je stvarno vaša ideja, ja hoću napraviti najbolji katalizator za točno ovu reakciju. I vi ulazite onda u domenu kemijske tehnologije, što jest realno inženjerstvo, kemijsko inženjerstvo. Jel? Znači, vi ćete mijenjati neke male parametre, nešto ćete raditi dok ne dobijete materijal koji najbolje ide u vašu svrhu. Ako je vaša ideja, recimo, ja trenutno uopće ne radim toliko na primjeni, iako imam nekih primjenjenih stvari, ali radim recimo na razumijevanju uopće principa te polimorfije, kako se te molekule međusobno slažu, šta uopće kontrolira koji 3D prostor oni oduzimaju. I onda bi ja rekla da je to malo više fundamentalno i možda bliže onoj fizici, koja je pozadina svega. Tako da može biti vrlo material science, može biti vrlo basic science, ovisi kako se fokusirate na to. Da, znači zapravo kad kreneš od primjene, želim kreirati metalorgansku mrežu za to, onda zapravo mogli to zvati inženjerstvom, a sada smo nekako u domeni znanstvenog istraživanja. Ok, super. Kako je došlo uopće do te ideje? Do ideje MOF-a ili metalorganskih mreža? Mislim, zvuči mi kao luda ideja, jel? Dakle, pa je malo luda ideja, treba to nekome pas na pamet. Kemičaru, naravno. Ovo je priča. Ovako svi pričaju da je počelo, sad ja ne znam koliko ima istine o tome ili nema, ali priča ide da je tako 74. ako se ne varam, Richard Robson, koji je jedan od naših Nobelovaca ove godine, bio je na sveučilištu u Melbourneu i predavao je organsku kemiju zapravo. Znači nikakve veze sa materijalima ni ničim takvim, u tom trenutku je on predavao organsku kemiju, ali organska kemija nije baš najlakša stvar u svemiru i uvijek je bolje ako možete to vizualizirati ljudima. I išao je raditi modele. I imao je dobru radionu kod sebe i dao je radioni da uzme kuglice drvene i da mu izbuše rupe i imao je nekakve metalne štapiće kojima je povezivao međusobno te rupe, odnosno te kuglice sa rupama, da bi stvorio molekulske modele nekakvih organskih molekula. Ali onda skužio u nekom trenutku, imao je klasični model, odnosno kuglicu tetraederskog ugljika. Znači, svi se sjećate vjerojatno iz osnovne srednje škole, atom ugljika koji ima sve jednostruke veze, uvijek je posložen nekako u obliku tetraedra. I onda je imao izbušene rupe koje su bile sve ekvidistantne, tetraederski oblik, i on ih išao povezivati i rekao, pa šta ako ne napravim samo jednu diskretnu molekulicu, nego šta ako ja njih nastavim povezivati? I vidio je da šta god bi radio, uvijek je dobivao strukturu dijamanta.
Znači, apsolutno šta god je on radio, samim time što je imao kuglicu koja je imala tako na specifičan način izbušene rupe, nije mogao u prostoru dobiti ništa drugo nego tu potpuno tetraedersku strukturu dijamanta. I onda je on rekao, pa čekaj malo, ne mora meni ova kuglica biti samo atom. Moja kuglica može biti molekula. I ono što je on napravio, i trebalo mu je nekih 10 godina za to, mislim da je originalni rad iz 89. ako se ne varam, napravio je molekulu koja je ogromna i u točno takvom tetraederskom razmještaju ima nitrilne skupine, sad to ne znači možda nekome ništa, ali te skupine su jako ljepljive i jako vole atome bakra. I on je rekao, ako ja ovo pomiješam sa atomima bakra, odnosno sa ionima bakra, onda efektivno imam ovu priču sa kuglicom ugljika, koja se može povezivati samo tetraederski, ali na puno proširenoj skali, jer umjesto jednog atoma imate veliku molekulu. I upravo to se i dogodilo. Znači, dobio je materijal koji topološki izgleda apsolutno identično kao ona struktura dijamanta, ali zato što više ne slažete kuglice, nego cijele velike molekule, ostaje jako puno praznog prostora između i vi dobivate porozni materijal. Ovo je fantastično, od toga, od radionice za predavanja do toga što... Ali zašto je trebalo 15 godina? Mislim, niko drugi to nije isprobavao ili on to nije nigdje publicirao, ništa tog slično. Zapravo, da li pitanje da li je 74. do objave članka nešto govorio ili znaš možda? Koliko ja znam, on je na tome radio sa jednim PhD studentom svojim i to je bilo pod jedan sintetski izazov uopće napraviti tu molekulu, jer dizajnirati tako nešto samo po sebi nije lagano, onda imate beskonačno koraka za to napraviti. Ali onda nailazite na sve ove izazove o kojima smo već pričali. Može vam nastati nešto gusto pakirano, može vam nastati nešto što nije periodično, možda ste reakciju obavili prebrzo, pa nastane nešto što mi zovemo amorfni materijal, znači nema periodičnost dugog dosega. U to vrijeme metode strukturne analize nisu bile toliko razvijene, vi ste morali dobiti jako veliki jedinični kristal da bi uopće mogli skužiti šta imate, da vi dokažete ljudima da ste dobili ono što tvrdite da ste dobili. Znači, jako puno rada je bilo uključeno u sve to. I s tim da još nije imao je tu nesreću da taj materijal nije bio jako stabilan, zato što je, pošto je molekula sama po sebi bila neutralna, a ti atomi bakra su zapravo bili ioni bakra, jel? Morao imati protuione u strukturi. I sad vi ne možete isprazniti taj materijal jer se uruši, jer jednostavno nemate protuion, električna neutralnost mora biti očuvana, jednostavno ne funkcionira. Tako da, borio se sa jako puno izazova. Ali kad je napokon to složio, meni je on divan. Jer je on u samom tom radu, iako je napravio nešto što možda nije potpuno stabilno, postavlja cijeli teorijski princip svega. On kaže, ako imamo tetraedre, oni se slažu ovako. Ako zamislimo da imamo oktaedre, oni se mogu slagati ovako. Kaže, ok, ovaj moj materijal možda nije stabilan, ali ako nađemo nešto gdje je sama mreža neutralna, ne treba protuione, možda možemo dobiti izmjenu, možda možemo dobiti svojstva, možda možemo dobiti katalizu. Znači, tada sa vrlo malo u tom trenutku znanja predviđa budućnost cijelog polja. I zašto je trebalo na 30 godina da dobije Nobelovu nagradu? Zato što je trebalo dokazati da je to dovoljno vrijedno i dovoljno bitno. A sad imamo već dovoljno ili već u praksi provedenih praktičnih primjena ili nečega što je poprilično očito da će biti vrlo primjenjivo, da su ljudi zaključili da je ipak jako bitno. Ok, doćemo onda do primjena. Ne, zanimalo me kad neko kreira potpuno novu teoriju i uspije na temelju toga nešto napraviti, nekak mi to uvijek izgleda kao da je brzo prepoznato, ali da, od toga morate vidjeti da će to zapravo funkcionirati. Da to ima nekog smisla. Da. Zapravo je trebalo ova druga dva Nobelovca koji su bili. To mi zapisam, Susumu Kitagawa i Omar Yagi. Tako je. Njih dvojica su zapravo uzeli njegovu originalnu teoriju i taj framework i onda pokazali da se može napraviti nešto stabilno, da se može napraviti nešto što se može potpuno isprazniti, da se može dobiti materijal određenih svojstava i da se može to kontrolirati. A za njima je za to trebalo onda još dodatnih 10-15 godina, a onda je to moralo eksplodirati u cijelom svijetu i doći do primjena i do svega toga. Da, vidio sam da su neke radove počeli objavljivati 95. 97. tako nekako sam si zapisao kako se zove. Druge, 5. 7. Da, tako nekako, da. Zapisao sam si da je jedan od njih napravio trodimenzijski MOF koji ima toliko praznog prostora da je samo par grama materijala površina olimpijskog stadiona. Kako je to moguće? Što uopće znači površina unutarnje površine. Fraktalna zapravo. Tako je, naravno. Pa zato što imate, pa evo, uzmemo primjer naše zgrade, jel? Znači, ako gledate vanjsku površinu zgrade, tog cijelog kvadra, jel? To nije ogromna površina.
Ali ako vi sad idete zbrajati površinu apsolutno svakog zida, u apsolutno svakoj prostoriji, u apsolutno svakom stanu u toj zgradi, dođete do jako velikog broja. Ista stvar je i sa ovim materijalima. Vi možda imate neki materijal koji na površini izgleda kao nekakva hrpica praha ili nekakva pastila, ali zato što ima te prazne prostore posvuda izdubljene unutra, njegova unutrašnja površina je ogromna. A zašto ne, mislim, to možda šta nas briga uopće, jel ta udra? Ali ta površina unutrašnja je onda dostupna da se na nju možda nešto naljepi, možda nešto apsorbira, možda nešto na njoj reagira. Znači, to je iskoristiva površina. I onda vi možete, evo, čisto za primjer, jedan od materijala, znam da smo rekli da ćemo primjeni kasnije, ali baš je povezivo, jedan od materijala je teoretski predviđen da može se koristiti za aute na vodik. Znači, vodik kao gorivo je vrlo čisto upotrebljivo, znači izgaranjem dobivate vodu, savršeno. Ali jel, Hindenburg, ako napakirate vodik u nekakav kanistar pod tlakom i neko vas lagano straga bupne, odoste u zrak. Ali, ako imate materijal, poput ovih naših metalorganskih mreža, koji ima ogromnu unutrašnju površinu, i ako dizajnirate tu površinu tako da se na nju jako dobro lijepe molekule vodika, vi možda ne trebate taj vodik na tlaku od 200 bara. Jer zašto mi koristimo taj veliki tlak? Da bismo nagurali molekule vodika blizu jedna drugoj. Inače ne vole biti blizu jedna drugoj. Ali ako u toj pori, u tom praznom prostoru, koji ima površinu koja je, u navodnike, ljepljiva za vodik, oni će puno rađe biti skupa, čak i bez tog visokog tlaka. I sad jednom vi dolazite od nečega što je užasno zapaljivo, pod visokim tlakom, samo čeka da grune, do nečega što je na atmosferskom tlaku, što je enkapsulirano u nekakav drugi materijal, koji mu ne dopušta da dođe do zraka, osim kontrolirano kako vi želite, i odjednom imate siguran materijal. To jest, dobili smo kontrolabilnu situaciju koju smo zapakirali, da, mi zanimljivo. Mislim, ovoga paralela sa zgradom ti je jako dobra, ali površina zgrada i površina svega unutra je razlika je jedna skala. Ali ovdje između par grama i stadiona to je nekoliko, to je jako puno različitih skala unutra prostornih upakira. Znači, taj nanosvijet je nevjerojatan. Tako je. Naravno, što je manji volumen pojedine pore, možete ih više nagurati u isti prostor, a površina unutra onda skalira, opet ne linearno, nego, da. Kad malo razmislite, ima smisla. Malo iz prve nije intuitivno, ali... Pa da, mislim, ako imamo kuglu i polumjer R, onda je sa R kvadrat ide njena površina, tako da zapravo se stvari tu jako lijepo slažu. Nevjerojatan je, velim, taj nanosvijet, koliko zapravo su stvari malo kontraintuitivne. Ok, kad se baci na papir, onda se i vidi da ima to nekog smisla da se tu stvari događaju. Ok, znači trebalo je 15 godina Robinsonu da zapravo od ideje do neke prve realizacije, ovima trebalo je 7 godina da to malo stabiliziraju. A koliko je to danas uopće komplicirano napraviti? Znači recimo da imamo 20, 25, 30 godina možda postoji ideja, postoji neću tehnologija, ali neki principi postoje. Jel? Kako danas to izgleda? Pa sad... Imam neku primjenu, vidjet ćemo poslije koju i sad želim nešto kreirati. Koliko para, koliko vremena, koliko... Opet postoje različiti način na koji možete ovo raditi. Ja imam svoj preferirani, ispričat ću vam. Neki klasični način pravljanja ovoga je ubacite sastojke u kotao, unutar neke juhe, to kuhate neko vrijeme i istaloži vam dole vaš materijal. To isparava, je li? To isparava, nije baš. Okay. To nije moja preferirana metoda, jer nije baš idealno. Jer vi, znači, ubacujete unutra to tapalo, pa ga poslije vadite van, pa ga morate spaljivati, skladištiti nešto, to sve košta, to sve troši užasno puno energije. Ljudi možda ne razmišljaju o tome, ali realno, ako vi zagrijavate, bez veze kuhate špagete i zagrijavate, vama većina energije ode na zagrijavanje te vode, ne samih špageta, većinu energije trošite na kuhanje onoga uokolo, a ne na vaš materijal. Ista stvar je i sa ovim. Većinu trošite na to tapalo, ne na vaš materijal. Ali to je metoda koju industrija jako dobro zna, koja generalno zna funkcionirati i stvari se mogu relativno dobro tako raditi. Većinom je problem u polaznim materijalima, što se generalno rješava skalom. Da objasnim. Ako vi želite napraviti, neki vrlo specifični povezivač i vi njega pravite u laboratoriju,
Vi morate potrošiti vaše polazne materijale, energiju, tikvice, posude, svašta nešto i vi ćete napraviti gram tog materijala i možda ste za njega potrošili i 500 eura. Ali recimo da to odjednom postane jako vrijedan materijal i vi ga želite napraviti na skali od 5 tona, odjednom vaši polazni materijali postaju jeftiniji jer je veća potražnja, sve se skalira i cijena pada. Tako da mi trenutno smo još na onoj fazi gdje većina ovih materijala se radi na nekakvoj laboratorijskoj ili malo manjoj pilotnoj skali, pa su još uvijek dosta skupi, ali u budućnosti čim se vidi velika potražnja, onda i polazni materijali postaju jeftiniji, procesi postaju bolji i sve to ide ka boljem. Moj preferirani način proizvodnje ovih materijala je zapravo potpuno drugačiji. Mi koristimo mehanokemiju, što vjerojatno nikad niste čuli za nju, ali opet koristite u svakodnevnom životu, u smislu da nećete kuhat kavu od zrna kave, jel tako? Vi ćete kavu tu samljeti, jer intuitivno znate da je kava koja je u prahu sa vrlo malim česticama puno reaktivnija, da će vam puno bolju aromu, lakše ćete iz nje ekstrahirati kofein koji vam treba za normalno funkcioniranje. Isto tako i u našem svijetu, u našoj sintezi, u našem laboratoriju, ono što mi radimo, mi usitnjavamo naše materijale na užasno malu skalu u nekim mlinovima, tako da oni vrlo lako jedni s drugima reagiraju. I onda nemate više problem onih otapala i svega toga, vi izravno reagirate nekakve čvrste materijale, samim time smanjujete troškove, ne trošite puno energije i u pravilu imate jako dobre i jako velika iskorištenja. I meni je zanimljivo recimo da skoro svi trenutno komercijalni, ne skoro svi, ajmo reći dosta, trenutno komercijalnih MOF materijala je napravljeno upravo na ovaj način, ovom metodom. A koji je neki drawback te metode da zapravo meljemo stvari i onda ih miješamo? Nema? Ili? Pa... Mislim, po svemu što sam shvatio je jeftinije, čišće... Najveći drawback... Jel brže? Da, puno brže. Evo recimo, pričala sam da sam imala onaj materijal koji se stabilizirao sa onom molekulom u obliku pehara. Jedan moj kolega je radio sličan materijal otopinski. On je trebao kuhat ovo u dimetilformamidu, nije baš prekrasna stvar, ne želite ga imati. 3 tjedna na 80 stupnjeva i mora imati, mislim da je bio 16-struki suvišak te molekule gosta unutra. Ja doslovno bi pomiješala materijal 2 minute i ostavila ga na klupi da stoji i nakon 10 dana ja bi imala gotov materijal. Znači, metoda je superiorna u skoro pa svakom pogledu. Problem je što mi kemiju, generalno, kao znanost, već zadnjih 250 godina radimo na ovaj drugi način. Na kuhanje. Sve, ali apsolutno sve industrije su potpuno prilagođene tome. Znači, svi reaktori, svo znanje, sav know-how u toj industriji je potpuno prilagođen tome. Sva istraživanja su se radila na takvoj metodi. Sav naš teorijski background je posvećen potpuno tome. I sad vi idete uvjeriti nekoga da ovo nešto što je potpuno nepoznato, on nema nikakve materijale za to napraviti, nema mehaničke mlinove koji mogu biti jako skupi jer ih ne koristi puno ljudi, ne, to vam je bolje. Pogotovo za industriju to je jako teški sell, dok ne vide koliki je benefit. Prednost MOF-ova i zašto je to jedna od rijetkih grana kemije u kojima je ova metoda uspjela ući u komercijalu je zato što nemaju već, pošto je novi materijal, odnosno nova klasa materijala, nemaju ustaljeni procesi na koji bi ljudi bili naviknuti, pa im je bilo puno lakše prihvatiti nešto novo, jer i tako nemaju neku staru naviku koje se moraju riješiti. I onda je tu dosta lako mehanokemija ušla u nekakav, ajmo reći, mainstream. Mislim da, naravno ima to smisla što si rekla, zapravo ako postoje procesi desetljećima i želimo proizvoditi nešto novo, pokušat ćemo to novo proizvoditi na isti način, inače je preskupo, naravno. Ljudi vole čut primjene, jel? Dakle, čemu to služi, osim za dobivanje Nobelove nagrade i HRZ projekta i tako to. Što s tim zapravo možemo? Naravno, spužut ću, spremit ću vodu u nju, to mi je jasno, što ću sa metalorganskim spojevima. Što s tim možemo? Sve. Ovo je sad vrlo broad statement, ali stvarno to je ko 42 odgovor na sva pitanja. Doslovno. Znači, ovi materijali, možete apsorbirati CO2 iz zraka. Znači, direktno. Znači, imate ugljikov dioksid u zraku koji je jedan od krivaca za naše globalne klimatske promjene i tako dalje. Vi možete njega direktno usisati u ove materijale. Kud ćemo onda s tim? Na tome se još radi, ali trenutno ga skladištimo
i onda ga otpustite, pakirate u nekakve boce i skladište dalje. Ali, druga stvar koju ovi materijali mogu raditi takozvanu katalizu. Znači, omogućavati neke kemijske reakcije koje se inače možda ne bi dešavale. Jedna od reakcija koje možete katalizirati je recimo transformacija ugljikovog dioksida u, na primjer, metanol. Znači, potencijalno možete ako nađete pravi miks materijala, možete apsorbirati taj ugljikov dioksid iz zraka i onda ga pretvoriti u metanol. Taj metanol možete koristiti kao gorivo. Na primjer, otpustit ćete opet CO2 u zrak, što nije idealno, ali barem ste na carbon zero, niste više da otpuštate CO2 u zrak. Viška, da. Potencijalno možete taj isti ugljikov dioksid dalje reducirati da radite nekakve kemijske feedstockove. Jer ljudi ne razmišljaju o tome, ali nafta nama, jako nam je bitna za gorivo, naravno, ali mi iz nje dobivamo praktički sve polazne materijale za sve, absolutno. A nje nam nestaje. Ja. Možete razgraditi bojne otrove, možete doslovno iz pustinskog zraka izvući tekuću vodu. Znači, doslovno, postoji stroj, stavite ga u pustinju, noću, kada je temperatura niža, usisava vodenu paru iz zraka, po danu vama kapa voda, vi možete dobiti litre vode na taj način. Ja se ne znam kad kažem skoro pa sve. A znaš šta, westerni su mi jedan od najdražih žanrova i tamo najčešće se dogodi dođe neki frajer u grad i onda prodaje neki eliksir koji liječi sve bolesti. Da, otprilike mi ovo tako zvuči. Mislim, šta to uopće znači mogu kreirati vodu? Mislim, znači imam neki materijal, kako ću uopće usisavati nešto u njega, kako ću iz njega nešto izvlačiti van. Znači, ovdje pričamo samo o materijalu, ali cijeli taj proces uključuje još puno toga, pretpostavljam. Znači, doslovno sad, ono što je... Da. Problem, jedan od najvećih koji ja vidim, ali koji se polako rješava, je da su metalorganske mreže bile u domeni, ajmo reći, nekakve bazične znanosti, nekakvih istraživača, kao što sam ja nemam pojma o kemijskoj industriji, o praksi, o inženjerstvu, kako se to primjenjuje. I sad ja napravim neki cool materijal, vidim da ima neko jako cool svojstvo, ali upravo to, šta onda s njim? Ali sad se sve više i više sparaju, ajmo ovako reći, ovi basic research sa inženjerima koji imaju know-how. I recimo, ovaj materijal koji izvlači vodu iz pustinskog zraka, jedan od Nobelovaca Yagi, ima partnership sa američkom vojskom, sa svašta nešto. Onima koji imaju novac. Nećemo u detalje, onima koji imaju jako puno novaca i koji imaju potrebu ići u pustinju. Sa kemijskim inženjerima, sa electrical engineers, sa mechanical engineers, sa svima. Oni su doslovno napravili uređaje. Cilj je na kraju da može stati u rusak nekog vojnika, recimo. Trenutno je veličine, ja bih rekla, ne znam, možda kuhinskog stola. Imate uređaj koji doslovno postavite ga i, znači doslovno to, znači ostavite ga noću, on sisa vodu iz zraka, danju vama se puni kanistar, kapa iz njega voda. Radi na principu takozvanog temperature swing, znači materijal kada mu je hladno, što je noću u pustinji, jako voli vodu, kada mu je vruće, molekule unutar njega se počnu gibati uokolo, voda više ne želi biti unutra i voda izlazi van i kondenzira. Oni su imali sad sreću, možda je to bilo ciljano, možda su imali neku intuiciju da nađu upravo takav materijal koji ima upravo takva svojstva. Ali to je bit sve. Zašto ja kažem skoro sve? Jer su upravo zbog toga što su ti materijali rađeni od tih organskih molekula koje mi možemo beskonačno prilagoditi, imamo ove knjižnice materijala i metala koji opet imaju svoje klastere, imaju jako puno zanimljivih svojstava od magnetskih, elektroničkih, katalitičkih, svašta nešto. Imate beskonačan broj mogućnosti s kojima se možete igrati. I sad sve ovisi kako pogodite svojstva tih građevnih materijala, kako pogodite pore koje ćete napraviti, vi stvarno imate, neću reći neograničeni broj svojstava, ali skoro. Kombinatorika, do čega sve možete doći, vaš skop je ogroman. Kombinatorna eksplozija. Ne, ova priča s vodom je nevjerojatna, mislim, ko u Dune-u, dakle, bolje nego Freemano dijelo u nekom smislu. Jel se nešto at the moment zapravo koristi? Ili je sve još u domeni razvoja? Da. Postoje trenutno, koliko ja znam, 4 aktivne komercijalne primjene. Prva... To je više nego klasnih algoritama koji imaju smisla, tako da to je okej. Znači, meni jedan drag primjer je takozvani Trupik, to je njihovo neka komercijalno ime, ali uglavnom to je metalorganska mreža ili MOF koji jako voli apsorbirati jedan ciklopropan,
jedan metilciklopropan, ja mislim da je. To je neka molekula koja je zapravo biljni hormon. I to biljni hormon koji spriječava zrenje voća u povrća. I sad što su oni napravili? Oni su taj materijal upakirali u nekakve gel paketiće i napunili ga sa tim hormonom. Taj MOF je dizajniran tako da vrlo polako otpušta taj hormon. I sad, neko u recimo Čileu ili Ekvadoru ubere kontejner pun banana, oni stave te gel paketiće materijala unutra, materijal polako otpušta taj biljni hormon koji je prirodno u biljkama, znači ničemu ne škodi, i vaše banane ne zriju i što je još bitnije ne trunu. I možete ih komotno transportirati u Europu da vam dođu u vaš domaći Lidl, Konzum i koji već dućan. Znači, apsolutno praktična primjena, smanjuje food waste, omogućuje da se, recimo, voće i povrće bere kada nije toliko zeleno da više, grozno, jer to je ono što kako se u praksi radilo. Em bi se puno toga bacalo, em se bere potpuno zeleno da kad je bezukusno, jer dok dođe do vas sazrije, u navodnike. Meni jako cool primjena je... I ta primjena je realna. Da, to je komercijalno, to postoji firma koja to proizvodi, koja to pakira, koja to mislim, ide. hrana mi izgleda kao relativno jeftina, nešto na što bih trošio zapravo high-tech tehnologiju, da bih je u tom smislu pitanje. Ali opet je pitanje koliko jeftino možete proizvesti taj materijal. Naravno, što je veća potreba, to ide jeftinije i onda ide. Isto tako, se vozi avionima, brodovima, da. Bez problema. Ako imate nešto, ako imate hranu koja je high value, prevozite dragon fruit, ili kumkvat, vrlo vam je bitno. Što se mene tiče ne moraju prevoziti. Na primjer. Da, idemo šta još ima. Meni je jako draga takozvani ION-X, to je od jednog našeg kolaboratora zapravo iz Amerike. Oni su smislili materijal, znači ona priča što smo pričali o skladištenju vodika tako da je siguran. Postoji mnogi drugi materijali koje trebamo koristiti, koji su plinovi u svom normalnom stanju, jako su nam korisni, a jako su opasni. Jedan dobar primjer je arsin, recimo. Znači, užasno otrovan, užasno grozan, ali nam treba u industriji poluvodiča. I ono što se dešava, vi imate nenormalne uvjete pod kojima radnici rade, konstantno ste u riziku, jer imate tankove pod tlakom, ako to grune, poumirat će svi u tvornici. I rade istu foru kao ono što sam pričala sa vodikom. Znači, pune kanistre sa tim ION-X materijalom, on apsorbira u sebe arsin, pri atmosferskom tlaku. Ako vam se slučajno tank padne i razbije, vi dobijete prašak koji pometete i spremite ga nazad i umjesto da vam svi pomru, čistačica ima malo više posla taj dan, a postoje načini na koji se kontrolirano taj plin može otpuštati dalje. Ova priča sa CO2 je isto trenutno u uporabi i to na dva različita komercijalna pristupa. Jedan pristup je da se ovaj materijal umetne u tvornički proces, tako da one tvornice koje jako puno otpuštaju CO2 u startu, one već moraju raditi nekakav takozvani scrubbing, gdje sve njihove plinove koji izlaze ispušne moraju provoditi kroz razne otopine, filtere, svašta nešto. Samo se ubaci još jedan dodatni filter od ovakvih materijala, tako da se posupa i CO2. A drugi je jedan vrlo novi materijal i to je trenutno jedna pilotvornica u Kanadi. To je jedan od onih koji može izravno iz zraka usisati CO2. I to je trenutno tonska skala, ne znam točno koliko, malo je haš, ne žele baš previše govoriti o tome, ali trenutno je u pogonu i trenutno supa CO2 iz zraka tamo negdje gore na sjeveru Kanade. Na sjeveru, da. Primjene su zanimljive, znači stvarno postoji nešto aktivno što se radi. Čim postoji nešto aktivno što se radi, znači postoje procesi koji daju se napraviti, jel? Nisu možda ni skupi i tako dalje, ali što se tu da zapravo izmodelirati? Znači oni na neki način moraju nešto prije toga izračunati da bi nešto vidjeli, nisu to sve pokušaji i pogreške, kako si rekla, ima beskonačno mnogo mogućnosti po kojima možemo stvari spojiti. Kako to zapravo danas ide? Ljudi to rade mislim, ne može raditi na osjećaj kad ima 30 godina iskustava i to je relativno mali broj ljudi, znači nema tu sad na osjećaj. Ja? Literaturni background nam nije toliko jak. Recimo, često se koriste danas metode računalne kemije
I to se koriste različite metode za različite svrhe. U startu je počelo zapravo najviše preko modeliranja svojstava. Znači, umjesto da apsolutno svaki materijal morate isprobavati, jel on voli vodu, jel on voli CO2, jel on voli arsen, jel on voli ovo, možda možete u kompjuteru to ubaciti unutra i vidjeti ko ima afinitet za šta. I tu je bio neka prvotna eksplozija tog modeliranja, ali tu ste već morali imati napravljen materijal koji vas zanima i koji gledate. Sad se nekako fokus shifta u dva glavna smjera. Jedan smjer je da znate kakav materijal želite, ali želite optimizirati njegovu sintezu, da ne prolazite kroz kuhanje u kazanu i užasno puno otpadnih otapala koji nisu baš zdravi. Pokušate pomoću strojnog učenja skužiti koji su optimalni uvjeti da bi vi na što učinkovitiji, što bolji, što zeleniji način napravili taj materijal od interesa. A drugi smjer je da vi ne znate materijal koji želite napraviti, nego ga umjesto toga pokušavate predvidjeti. Ovo je još u povojima. Mi dosta radimo na tome, ima nekoliko grupa na Ruđeru zapravo koji se ovime bave ili surađuju sa ljudima koji se time bave, a to je da opet pomoću recimo teorije funkcionala gustoće, koja je dosta napredna kvantna metoda, pokušavaju se modelirati razne strukture ovih materijala da se vidi koje su najstabilnije, koje će možda stabilizirati neki posebni gost, a onda kasnije se to opet pokušava sa strojnim učenjem nekako pojednostavniti i ubrzati. Jako puno radi se na tom polju. A šta rekla si teorija funkcionalne gustoće, trebalo mi da se prevedemo u glavi da je to ono što se zove DFT. Tako da zastao sam na sekundu. Pokušavam na hrvatskom koliko mogu, iako mi je jako teško izazovno. Inače, na feru kad kažeš DFT, to je diskretna Fourierova transformacija, tako da tu postoji taj problem. Kad je meni friend prije par godina govorio, ali DFT-om to, šta DFT-om, pa Fourier mi tu ne služi ničemu, ja sam shvatio da to nije to. Rekla si strojno učenje, ali na temelju kojih podataka? Sad, ovaj eksperimentalni dio, kad sam rekla o optimizaciji eksperimentalne metode, najčešće ljudi rade nekakve, mi zovemo high throughput, znači metode visokog protoka, gdje imate sad već i robote i slično, one male well plate-ove i sa jažicama gdje možete pomiješati, ne znam, u jednom to je plate. Tanjuriću, da, ajmo reći tanjuriću, da, tanjuriću sa jažicama gdje možete napraviti 96 reakcija, onda ih brzinski izanalizirate, onda napravite još 96 sa malo promijenjenim uvjetima pa ih analizirate, pa još 96 i onda ljudi rade nekakve, ajmo reći, interne baze podataka o tome šta utječe na šta i onda to koristite kao training set za vaš, odnosno learning set i onda training set za vaše strojno učenje. Ali oprosti, to je automatsko provođenje eksperimenta u smislu da si rekla... Da. Znači, vi sad imate, jedan naš drugi kolaborator zapravo vrlo intenzivno radi na tome, takozvani robot lab ili robotski laboratorij. Znači, imaju robote koji mogu dispenzirati i vagati krutine, koji mogu dispenzirati točno određene količine tekućina, koji mogu, znači, robot njima dođe sa nekakvim klještima, uzme tu pločicu sa jažicama i prenese na neko drugo mjesto. Onda imate robote koji miču tu pločicu dok je skeniraju i analiziraju različiti instrumenti, svašta nešto. Znači, neki grad student uprogramira, ja hoću da mi napraviš to i to, ovo ti je algoritam, ovuda se krećeš i on njemu, robot radi 24/7, on njemu u, ne znam, tjedan dana... Koji doktorski studenti, ali pa dobro. Kao i neki doktorandi. Traume. I izgenerirati ogromnu količinu podataka i onda ti to analiziraš. I sad stvari o tome prije je čak možda ta analiza bila neki bottleneck, odnosno usko grlo, jer nisi mogao kvalitetno analizirati. Radio si možda principal component analysis, svašta nešto, ali bilo je dosta izazovno. Strojno učenje tu zapravo jako puno pomaže. Koliko su te baze dostupne? Rekla si labosi rade svoje osobne, znači stvarno skrivaju na neki način bazu podataka. Mislim, skrivaju je teška riječ, ali dolazimo do mog pet piva, hajdemo reći. Znači, ja sam ogromni pobornik pod jedan otvorene znanosti. Hoću da svi datasetovi, da svi rezultati, da sve bude otvoreno dostupno, da ga svi mogu koristiti. Jasno. Upravo zbog ovakvih stvari, da imamo javno dostupnu bazu podataka koje će moći svi koristiti i unapređivati za naše dobro. Ali drugi veliki problem je neprijavljivanje negativnih podataka. Uh-huh. Ja sam sintetski kemičar, u startu, sad radim nešto ovog računalnog dijela i puno kristalografije, ali generalno sam sintetski kemičar. Kao sintetski kemičar ti imaš cilj.
Znači, ja hoću napraviti ovu molekulu. I ti probaš 7 miliona stvari dok ne napraviš tu molekulu. Ali stvar je u tome, ti u rad staviš samo onu jednu stvar koja je upalila. A svih ovih 6.990.999 koje nisu upalile, stoje negdje u tvojoj laboratorijskoj bilježnici, možda negdje, ako imaš sreće, na kompjuteru u nekom digitalnom obliku, ali najčešće samo pen on paper. I sad, nek dođe pod jedan, to su vrlo vrijedni podaci koje možeš isto tako ubaciti u strojno učenje, jer jednako ti je bitno šta nije uspjelo, kao i ono što jest uspjelo. Pod dva, neki jadni grad student na drugom kraju svijeta, ako želi napraviti taj isti materijal, će vjerojatno proći kroz istih 6.990.999 uvjeta ili čega već, a mogao si mu skratiti muke. Jel? Ali to pitanje prijavljivanja negativnih rezultata je veliko pitanje kojima se znanost bavi zadnjih desetljeća zapravo, pogotovo ovim stvarima kad se pojavlja jako puno negativnih rezultata. Mislim, gdje to objavljaju? Kako to sistematizirati? Upravo to, da. I koji časopis će ti to primiti? Šta ako imaš samo negativne rezultate? Točno. Zato znači, kažem, ako imaš primjer gdje je bar nešto uspjelo, pa ti super, možeš u supplementary information ubaciti, ok, probali smo to i ovo je napokon uspjelo. Ali ako ti ništa ne uspije, niko ti to neće objaviti. Ne, točno. I pitanje otvorene znanosti je vrlo komplicirano pitanje sa strane financiranja. Mislim, onog trenutka kad država ili neko drugi financira, zapravo te bi stvari trebale biti javno dostupne. Jasno je da industrija ono što financira neće to učiniti javno dostupnim, to će biti njihovo intelektualno vlasništvo, njihova komparativna prednost odnosno na ostale na tržištu, ali ono što financira zapravo država, to pitanje uopće. To je isto tako kad mene neko pita zašto volim raditi nekakvu znanstvenu komunikaciju i to sve, mislim, mene plaća Hrvatska država, a time i svaki porezni obveznik u ovoj državi. Točno. Mislim da ljudi zaslužuju znati gdje idu njihovi novci. Apsolutno, mislim, pitanje može otići korak dalje, a to je plaćen si za znanstveno istraživanje, dobio si novac od države, s tim novcem platiš objavljivanje znanstvenog rada i na kraju on nije javno dostupan svima. Jel? Ok, ovo kad se plati skoro do kraja ponekad je, ali na neki način plaćen si za to istraživanje kojim ljudi ne mogu pristupiti. Jel? Dobro, postoje načini da se, ajmo reći, radi oko toga. Recimo, mi svaki naš članak, ili barem veliku većinu, objavimo na preprint serverima, tako da je neka rana verzija tog članka definitivno dostupna, ali ne samo to, Ruđer kao obavezu ima depozitiranje svih članaka koji imaju autore sa Ruđera u naš interni repozitorij. Oni mogu neko vrijeme biti pod embargom, jer neki časopisi to zahtijevaju, pogotovo ovi neki, ajmo reći, malo jači časopisi u polju, nekad zahtijevaju čak i embargo od 1 dana. I generalno kao pravilo ne smije se uploadat ona formatirana finalna verzija članka, ali ono što je prihvaćeno za objavljivanje, znači znanstveni sadržaj je potpuno identičan onome što je objavljeno na stranici časopisa, mi na Ruđeru imamo obavezu to depozitirati u Fulir. I to je javno dostupno apsolutno svima. Ne, to je super. Mislim, ta ideja arhiva, recimo, koja je pokrenuta u fizici i matematici prije 30, je fantastična. Zapravo tamo se može pronaći sve i to je. Ali nisu sve znanosti tako. Recimo, elektrotehnika dobrim dijelom nije to još prihvatila do kraja i neke druge tehničke znanosti nisu. Zapravo, računarstvo je to prihvatilo skroz. Tako da ima pitanja zapravo gdje će to, kako zapravo to napraviti, ali slažem se s tobom. To je vrlo komplicirano. Mislim, vrlo uskoro nećemo imati izbora. Točno. U smislu da, evo već sad, pravila su Europske komisije da sva istraživanja koja su financirana iz Europske unije moraju biti javno dostupna. Sve. Znači, vi imate pravilo od vaše funding agency koja vam daje te novce i vi ćete imati kazne ako to ne ispunite. Tako da ide se u tom smjeru. Mislim, ne, taj dio mi je jasan, ali ja sam s time objavio iz svog istraživanja neki znanstveni rad. Mislim, ne mogu ja rješavati probleme časopisa, to mora rješavati neko iznad mene zapravo ta pitanja, ali da. Krasna je ta cijela priča. Zabrazdili smo. Ne, krasna je ta priča o Elsevieru, na primjer, i način na koji se to razvilo. I MDPI? Što je on sve razvijao zapravo u svom životu, osim Elseviera. Maxwell, jel? Tako da, ali okej, to je pitanje za neku drugu, kako se zove, temu. Pogotovo sad kad je Epstein zapravo opet aktivan, tako da to je od njegove supruge tata, ako se ne varam, jel? Elsevier, vlasnik. Jel tata? Mislim Fritz, da. Tata? Nešto tog tipa, da. Ok, ali dobro, recimo da ide to daleko. Ruđer mora objavljivati, to učiniti javno dostupnim, sve radove na kojima i ti radiš. A što zapravo radiš po ovom pitanju što se događa u Hrvatskoj?
Pa, mi u Hrvatskoj zapravo imamo dosta aktivnu scenu u poroznim materijalima, u mehanokemiji, kombinaciji toga svega. Ja sam sebi našla jednu poluprimjenjivu, polubazičnu nišu. Recimo, mene užasno zanima upravo ono što čemu smo pričali, topologija. Kako se to slaže, kako iz istih građevnih materijala možemo dobiti različite konačne produkte, jel? I kako oni imaju različita svojstva. I jako me zanima ovaj računalni dio, gdje možemo koristiti računalne metode da bi to pokušali objasniti. Trenutni projekt mi je zapravo na templatiranju. Jel? To je nešto što postoji kao koncept u kemiji zeolita već jako dugo. A to je, ako vi stvarno želite napraviti recimo poru, točno određene veličine, točno određenog oblika, ono što napravite, pa date joj molekulu, točno te iste veličine, točno tog istog oblika, točno tih istih svojstava, koja će, ajmo reći, natjerati građevne jedinice vašeg poroznog materijala da se upravo tako slože da naprave za nju mjesta. Ja sam to nekako, sad malo je, tražila sam jako dugo primjenjiv primjer koji bi možda nekomu bio poznat, ali ste ikad razmišljali kako se rade cipele? Nisam, ali ono što mi je prvo palo na pamet je pa mi i radimo prostor prilagođen nama, tako da nije to tako čudno, jel? Ali evo, ajmo na cipele, da. Da, stvar je o tome, tražila sam baš nešto, jer cipela se gradi oko kalupa. Znači, jako često imate kalup i onda nešto gradite unutar kalupa. Da. Cipela se gradi oko kalupa. Isto tako vi možete imati kalup za vaš materijal i gradite materijal oko tog kalupa. I ono što ja pokušavam napraviti, osim što pokušavam skužiti kako različiti kalupi mogu raditi različite materijale, koristimo spomenutu teoriju funkcionalna gustoća, odnosno DFT, da bismo vidjeli kako funkcionira ta stabilizacija, kako je to energetski, kako se to ponaša, šta je u pozadini svega toga. A imamo neka industrija, rekla si kao polubazična, poluprimjenjiva, pa ajmo to tako nekako nazvati. A industrijski, da li se događa nešto kod nas, znaš možda? Industrijski... Surađujete s nekim? Koliko ja znam, trenutno nema ništa komercijalno. Mi surađujemo dosta i unutar Hrvatske i vani. Kad kažem mi, mislim moja šira grupa, znači laboratorij za održivu i primijenjenu kemiju. Radimo jako puno na, recimo, magnetskim materijalima koji imaju potencijal biti kvantni qubiti i tako dalje. To je još, što se kaže, na visokoj grani, ali idemo polako prema tome. I jako puno na katalizi. Jako puno moj šef Labosa surađuje sa Slovencima, recimo, koji imaju super razvijene katalitičke procese i to su kemijski inženjeri, recimo. I tu surađujemo i sa našima sa Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije. Nas jako zanima i razvoj metodologije i razumijevanje svega, ali zanima nas i ta strana primjene gdje nam jako puno pomažu naši inženjerski kolege. Jer mi realno nemamo stručnost za to, ali to povezivanje radi neku sinergiju koja potencijalno ima neke dobre materijale. Ne znam. Da, dobro, nema veze. Za kraj sam samo htio pitati nekako kamo to ide sutra, na neki način. Vidimo prošle godine Nobelova za fiziku dodijeljena za AlphaFold, znači za neku priču gdje se zapravo strojno učenje koristilo za predikciju nekakvih oblika, proteina, što god. Koliko smo daleko od toga, recimo, u kemiji ili u sintetiziranju mofova i kako nekako to vidiš u narednom razdoblju? I ide se jako prema tome, intenzivno se radi na tome. Ja recimo trenutno surađujem sa jednom grupom iz Poljske, jednom grupom iz UK-a, gdje se baš strojno učenje pokušava koristiti da bi se predvidjele strukture ovih materijala. Sve ovo o čemu sam dosad pričala, kalup, materijal, kasnije DFT, pretpostavlja da vi već imamo strukturu i onda gledamo kako se to desilo. Ali nekakav sveti gral bi bio da mi možemo predvidjeti 1000 struktura, milione struktura, svakoj od tih struktura naći neko svojstvo i reći, aha, ovo je ona koju ja želim. Ovo je ona koja će savršeno izvući CO2 iz zraka i pretvoriti ga u polietilen, bez zalupam, kako da ja nju napravim. To je to je ono čemu težimo. Kako uopće opisati to svojstvo? To je jako teško. Najčešće ono što radimo, kombiniramo zapravo različite metode računalne kemije,
gdje recimo jednim metodama predviđamo strukture, onda drugim metodama pokušavamo unutar tih struktura ubaciti druge molekule, poput molekula CO2, pa gledamo energetiku toga, ok, ovaj materijal voli primiti, 4 molekule CO2, ovaj voli 24, pa prema tome idemo. Kataliza je jako teško svojstvo. Tu imate pobuđena stanja, razne elektroničke doprinose i tako dalje. To još ne znamo baš modelirati, koliko ja znam barem. Doduše, ja nisam računalni kemičar, tako da uzmite sve sa rezervom, možda neko zna više o tome, ali to je dosta izazovno. S druge strane, sa strojnim učenjem, dobra stvar je što ne morate nužno znati kako to funkcionira. Ako mu date dovoljno primjera i on nauči, u navodnike, on će moći predvidjeti to. Znači, čisto empirijski i eksperimentalno. Ali onda trebate jako puno eksperimentalnih podataka i onda se opet vraćamo na ovaj problem dostupnosti i nedostupnosti, pozitivnih, negativnih. Ima tu još dosta izazova, ali mislim da je zajednica nekako prepoznala potencijal i stvarno se sve više i više radi. Evo, baš sam sad u 9. mjesecu bila na konferenciji Euromof. Znači, samo ljudi u Europi koji se bave mofovima, odnosno metalorganskim mrežama i koji imaju dovoljno para da odu na Kretu i priušte kotizaciju koja je bila besramna, ali nema veze. Ali nas je skupilo preko 700. Da se tu istu konferenciju održala i zapravo pokazivala su nam slike sa iste te konferencije prije, 10 godina, tako nešto, njih je bilo 100. Ako gledate plot objavljenih struktura mofova, to eksponencijalno raste. Ima jako puno interesa i jako se puno radi na tome iz svih različitih strana. Mislim što je dobro, kad takve stvari rastu, onda će biti sve ostalo zapravo, a novaca očigledno ima, pa se onda nekako te stvari lakše rješavaju. Da, pa nešto se naći. Sam za kraj ono što mi je bilo zanimljivo, uvijek sam imao osjećaj da se Nobelovu nagradu dodjeljuju za nekakva otkrića u smislu analizu nečeg postojećeg ili tako nešto. Ovdje je zapravo došlo za proces, metodologiju ili ne znam kako bi to nazvao, kreiranja nečeg sasvim novog, dakle do tada neviđenog. Jel? Tako Taj dio mi je dosta zanimljiv, da na neki način prelazimo iz te sfere proučavanja u sferu kreiranja. Jel? I meni je recimo, iskreno, spekulira se o ovoj Nobelovoj nagradi već, kako sam ja bila možda na 2. godini doktorata, mene je bilo jako strah da Robson neće dobiti Nobelovu nagradu. On je sa samog početka pričao. Kao prvi čovjek koji je to smislio, jer njegovi materijali nisu bili upotrebljivi. I ja sam mislila da će fokus biti previše na na funkcionalnost, na komercijalizaciju, na svojstva, što je jako bitan fokus. Ali ono što Robson tome svemu nosi je onu ideju. I meni je zapravo užasno drago da se ideja, da se taj teorijski koncept u ovom slučaju nagradio. A to je upravo to. Pa to mi je bilo nevjerojatno da se propustilo zapravo, jer iz te ideje sve kreće, ali ako pogledamo Nobelovu nagradu za fiziku prošle godine, gdje je jedan Amari, koji je 40 godina prije ovih kreirao i neuronsku mrežu i opisao stvari oko toga, zapravo izostavljan, još uvijek je živ, ima 90, tipa 3-4 godine. Robson ima 88, tako nešto. To je nevjerojatno. Amarija sam slušao nedavno, držao predavanje, naravno govorio na japanskom, ali nema veze, slušao ga 15 minuta, sam da vidim kako to izgleda, čovjek je nevjerojatno agilan. Tako da, zna se to vjerojatno dogoditi, ali nije da sam sad duboko u povijesti Nobelove nagrade, pa da znam kad se to skoro događalo. Ivana, hvala ti. Hvala puno. Objasnila si nam kako se to spaja, šta se s time radi, kako se kreira voda u pustinji. Mislim da je to... Nadam se da je bilo razumljivo i ja sam zapamtio neke špagete na podu, sve te nekakve kalupe, cipele, to je najbitnije. Nekakve paralele koje su bile dosta vizualne, pa hvala ti na tome. Vidimo se i sljedeće godine, ko zna što će biti Nobelova za kemiju. Pa. Hoću li znati šta pričati o tome, to je pitanje, vidit će. Pa ja neću znati razliku, pa je to sve ok. Tako da, hvala ti, vidimo se, bog. Ćao. Odlično.